Welcome to the opening ceremony of the inauguration of Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah of Trenggalek Regency 2021 to 2023 period. Sugeng rawuh wonten ing upacara pambuka pelantikan Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek mangsa 2021 kanthi 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. The Honorable Assistant Pemerintah Daerah and Kersasekda of Trenggalek Regency. Ingkang tansah dahat kinurmatan Asisten Pemerintah Daerah saha Kasrasekda Kabupaten Trenggalek. The Honorable Forum Koordinasi Pimpinan Daerah and Organisasi Perangkat Daerah of Trenggalek Regency. Ingkang tansah pinantu kinurmatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tuwin Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek. The Honorable Pimpinan Daerah Muhammadiyah of Trenggalek Regency. Ingkang tansah kinurmatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek. The Honorable Pimpinan Daerah Aisyah of Trenggalek Regency. Ingkang tansah kinurmatan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Trenggalek. The Honorable Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah of East Java Province. Ingkang tansah kinurmatan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Timur. The Honorable Muhammadiyah Autonomous Organization of Trenggalek Regency. Ingkang tansah kinurmatan Organisasi Otonom Muhammadiyah sainggil daerah Kabupaten Trenggalek. The Honorable Invited Guest and also Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kader of Trenggalek Regency. Sagunging para rawuh saha para tamu ingkang minulya, tuwin ingkang pinantu ing karaharjan, sagunging kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek. Thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of the world, the Lord of the universe, who always given help, blessing, and salvation for all of us, so that we can to be here without trouble at all. Puja lan puji syukur tansah kunjuk dumateng garsaning Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun paring kasarasan, kawilujengan, saha kabegjan dumateng kula dalah panjenengan sedaya, saengga kula dalah panjenengan saged tindak wonten ing adicara punika kanthi rahayu wilujeng tanpa pambeng. May salawat and salam be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who always give goodness in the world and soften the human life from Jahiliyah era to Islamiyah era. Salawat sarta salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring sumebaring kesaenan ing bawana ugi sampun ngasta wilujenging janma saking zaman jahiliyah tumuju zaman Islamiyah. As Master of Ceremony, let me explain the opening agenda schedule of the NID Musyawarah Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah of Trenggalek Regency. Kula minangka panata adicara kepareng hambuka wiwaraning suka kanthi hangaturaken urut rerencening adicara pambuka pelantikan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek mangsa 2021 kanthi 2023 katitik surya ing titiwanti punika. The first agenda is opening. Adicara purwaka pambuka. The second agenda is recitation of Holy Quran. Adicara angka kalih waosan kalam ilahi.
The third agenda is singing the national anthem of Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, and Mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Adicara ingkang angka 3, sinaring gumelareng lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, saha Mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah. The fourth agenda is the inauguration procession. Adicara angka sekawan, wigatosing acara nun inggih prosesi pelantikan. The fifth agenda is the handover of position. Adicara angka gangsal, serah tinampi pangarso. The seventh agenda is kajian iftitah and doa. Adicara angka 6, sabda atur. And the last agenda is closing. Adicara angka 8, panutup utawi paripurna. Ladies and gentlemen, let's start this agenda by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Dungkap adicara salajengipun, nun inggih waosan kalam ilahi, serat Al-Mulk, ayat kaping 1 kanthi 12 dumateng Dede Soeharto, inggih menika santriwan saking MBS Haji Suyoto Watulimo, sasono pangandikan kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqaliba ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun
حقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجرا كبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.